The member of Khasi Hills Autonomous District Council Mitchell Wankar, who represents the Laban Maupram constituency, today distributed food items to large number of residents belonging to three localities of Laban and Shillong. These food items were given to the people belonging to the weaker section of the society. Speaking to the media, Mitchell Wankar informed that the food items were spent from his own salary to help the people who are fighting against the coronavirus. It is my duty to help the people of my constituency so that they may not face the problem of hunger, Wankar added. Bayarap yang abenyu ikini gerteng ringkat bakajung trailang kebar barsnom. Dia kani kadi kasian ke baar dengan penduduk yang hakani kajuk kajaka naga benta ban ai kadi yarap am lagi tu kilong yeng ibu dunai kajingyo. Hamtam hakum kadi kaklam. Aba baro nakaliang sarkar nakaliang kasnong nakaliang kaya kasam lagi perking ban mi cabang terreha bangim mi mereka kuat dengan semua, kuat dengan tuan dan kasih. Jadi nak kata kadang, ngalai ya kaji produk hakini kisnam asnan. Aku bagi kam kijam tidak sakut lor, kamai kaji undan show. Ti, kumunang mikmat ada ibar ibarat, berkaji kajong belai. Ilalak laperkat pak, ini balai ya kilong dia kibaduk umaga di kapur. Macam senam kau ngidan dak skim MDC layo confirm ndai menta senam nyumbak pada sponsor ngidan skim terlai ijing yarap niat bet marga perkhat yaladi kumunang mikmat lada ngum ai yarap hang di kapor lanu pa dinga dabil alet yaki kam kido dabil alet yaki jing trai lejong tayo iki bainong yo ek bainong bible la yo ek bain trai tak kapor jumbu kam jo kajiara dai gani kapor ko bangi kerdu umni te masuk perpat ifi yang ini ai baret ijona tanggung ta idak iba ngatrai lang matri se ngadon lang matri marga kerpat ngadon basnong balada dan kilong gi baduk ibadang kimpat yo ek reteng bawan sobaban bentuk sama bangun yo kontak ya kita kilong gi. तो जो आप लोग यहाँ पे खासी नहीं जानता है, ये मेरा नाम मिचेल वनकर है। मैं यहाँ का एमडीसी हूँ लाबन मोपरम का। और जब ये कोविड-19 का बंद हो गया तो सबका काम धाम बंद हो गया। ये जो डेली लेबर जो काम करता है, जो किसी का घर में काम करता है, उसका एकदम काम बंद हो गया। तो बंद होगा तो लेकिन पेट तो मांगता है, खाने के लिए तो खाने पड़ता ना। तो इसलिए इंसानियत के नाते मैं जो ये लाबन मोपरम चुना गया है, ये हमको जो लीडर चुना गया है, तो मेरा भी कोई जिम्मेदारी है कि आप लोगों के लिए कुछ करना के लिए। तो अगर इस टाइम में अगर हम कुछ नहीं करेगा तो मेरा नेता बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग ये जो छोटा सा चीज़ आप लोग के लिए जितना दिन चल सकता है, तो ये हमको मैं ये 1 महीना के लिए तो नहीं दे सकता है, लेकिन जितना देता है ये मेरा दिल से दे रहा है। Ini kalau ni hadian ba ngelai ka fast food punto nakaliang juga disruption ngirayo ban ajing ngarap ka fast food terlai hadian bakalawan ka fast food kampat dai kata kepada perking di pajba lang baki pajba sisa ki kerdo raya kani ka kelwi di pajba la kerdo but ni isha ba asam ji ba ban nginya le ya ban ngile pasya ban covid-19 para ngimlahi ba ngin perking ya kali kawan ya ka try ka kumba ka sarkar kalale aba ka sarkar kaladep le kumdi pede ibun kilong yin kiba undan kamsyo aga ba kitu ki long yin kiba kamay men step bam dami kalakta sisa habang ngalai kum unong mikmat ngamsem la sisang klikti ngalai persang hi bani kendo berkibabun ki nong yalam ki seng balang ki seng samlas nong betit ya di terus nong bat kia batayang ababun bang jilong giang kiba hadu ba kalawan ke bakrau wat hadu ba nyok bang today kata ba pelong yang ba ngan hap bani ni yang wat la ya diru how last year how September ngala yo positive
ngalasa hospital hadu Artayo Nazareth terre yang bansi hakum gani kapor banmi lemar ubabun balang uduk usuk uthap udap udon kan ni kajing harap kajang bat ngasngo ba lada kajing long MDC jang merap kum gani kapor te bani harap akipor ki bala kulut ki ba kaperthai kala biang bat ipajba layo balis kay kam kaduk te kam dan kajing mentoy te itai di jing semua personal jang te nga sukit ba keryang lu ya ki pajba jang ka konsulsi jang bat ya ka brief to trap hibroi ba ka perthai kanang bahana inlat na umi punyang bintang bat cai berhak kinong kumberdulong barabo kalong yang hi ka menta ka bangin adapan ai hadu menta bat ka bangin ai menta kasini kan palat ya ka arajar long iya tang hapo ka konsulsi jeng halaban kan palat ya arajar iya te kidan beregi isinong kibala ya kontak ya lai pun nga sinong hanong kendong kibam dei na konsulsi jeng ya kita ru haka level gitu ngakat bangala hakini kisni salik iman aji ngat kita canong kendang ngi kum MDC ka fund kalong very limited yamdan hi fund ki ba ngila ban ai kum ni pajba ibabu ki babon hi i fund ki bangi ai ki dei tak na kabanta ki bangiyo na central scheme haka bangin ai ki developmental work hendrai macam-macam ni donbok handiat ba ngila yo bantan ban alam nak benta kani ka jingarap nak benta kani ka COVID-19 karena mentau senamru dak jing brainstorm jong UCM ru ngilai persang ba ngini pan biang bangin yo ya kata ka fan na benta ban pendam kam bangin sam yo pajba hadu menta ya kata ka fan pengin pat yo ngini persang bala ban yo nang babaro ini don bentalem ha ka ba nginduk la ba impet bentuk ibsuk aku gani po